Wastandi. Iya Ratnasari. Ini. Aduh. Sik. Kebat-kebat sik-sikan. Ben jumit. Ngaknyit. Ngut nih. Weh. Siap. Sing idol wae mesti ngit ngut nih sik gitu cak. Pirang beli. Bah, ini marah cara siapa tahu di baong. Weh. Engken. Napi telak takang beli ke kenten. Calon ipah beli matur. Bertawang. Dia kata ngelek-lek nengen cara bawang gitu. Ngawagang beli. Dados beli melengok. Nah wenten napi beli. Kadas melengok. Menawi beli sungkan puniki. Jegek kurang di dewana. Hah. Dah popolosan. Rabeng ke Kordewa masih ayu. Becek kaon sire sane nuenang watah beli sane nuenang. Sapunang punika jadi raosangan. Umat berjani sakit jijene nepokin aja ke. Marubusan bang penataran jadi ben ngelew. Yang maja kepuri mo pai dewane. Jadi watah kan sapunika di tiang. Maja Jadi kepuri lungsur mo pamit. Kawang disarendangin nongkon. Disarendangin aja nih dia. Ah. Adi ayu juga lagi dewa. Ini titia. Nah nih jani mau bakal ngajak dewa ke puri. Mana penyeruannya? Puniki wandawang. Sajanya nadana. Mongkek, mongkek. Nah yang kita mairin dua agongnya ini main ke puru yang. Nah adi beli. Yang ngarangin ipen ini. Adi ngoyong di mana? Nyesal oleh kurang kene cara pangkong. Megen wong bidan nang ukuran marah ceket. Kurang kau ceket pungut geliuk. Tadi Ratnasari. Aduh, mudah di kemodi kepuri. Iya. Kepuri disarendangin di dewa tuh. Ao. Nyen, sing jak beli maning nyen bom gede rabeni dono jak beli sirap nyen nawak titiang wako jagi riki Joko Dewa bangun titiang ngeraga Joko Dewa mau bawasan kadi tampi ase napi sana kayunin Joko Dewa paman bas dados Joko Dewa bawas kadi punika celeng Australia yang paman gelang usoma kene yang gelar rabi sedang bungut geliu dan ini kalau ada yang gelar jegek somane ngogonong lah sama keto ada yang ada sundal lah waku kadi mengesalango Joko Dewa makin waku saliban jatuh nang sampun mekebangan Joko Dewa bawa sering titiang makin kayon Joko Dewa ada sampun api kengken benjani pemakan raben diadi paman ngain daya malune jani cukat negelan rimo kan panglang lah merabi aja ada ipag lah daging bisa makin calon ipen Joko Dewa kayon itu Dewan patuhin kemana untuk titiang tapi mawin sapu diko kaneleng Joko Dewa sampun api pemagina dan peparuman rasa buka sahabatan titiang pegalih Joko Dewa tanda wentan bungaan rasa wentan meduli kengken aja lah di paru oh ya sampun kita yari kasih sana jagat sana makin iya di sana jagat dan makin mawinan jak bateng ngamu calonnya dua kok mana titiang sapu ini udah titiang iya jangan sapu diko sapu api carane paman nimpuk ada kena paman betul kami kengken pun paman laksana jatusan Joko Dewa
bang sebelewat. Sangkan widakdo peranyan Agong kau hunoke sida mebadeng kangin medewek dagang. Nalingsir sedo. Ajen di dewane subangalen. Sapun api? Ajen di tiang samping Sungkan kenapi nalingsir. Tuh, sapun api. Weh, luar si udang kemok. Udang kemok ketulung-tulung. Nalingsir sedo ci ketulung-tulung. Sedo kaden siau. Weh, yo. Mai sedo. Masuk. Nalingsir sedo di gedongan. Ajen di dewane subangalen. Iya Haji sedo. 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 Sedo kan sedo mati. Nge patah. Asapun api pinungkan nalingsir dados nadak sarum. Sejak sedo sakit. Wenten ngerancap Iya Haji. Bahaya. Pas marah ajak ibu ngeraos aja nih dewane. Ngeraos ngunok gumi nih dini. Dagan yang tega aja nih dewane sebelah lantas sedo. Ulang icok kaden teko musuh ini. Wenten ngerancap. Dua benang besar. Makin pun api putusan ibu. Lungso di tiang nih. Wenten apa kejar duduk Sedo ini wenten ngerancap wenten. Aw adona nebak. Wah, kalian anu. Kalian cicing belang mungkam. Dia kalian mencuri. Angon kena, angon macaru. Cicing belang mungkam. Cicing apa nih? Anjing belacak. Ah, anjing belacak, anjing pelacak, senjo belacak kok. Paman pengabeh gelah ajak mekejang kita masih parengan. Nih jani paman pinang ke saksi. Mapan gelah medewek lo sing idang lakar ngisyang bumi. Nih jani lakar mau picok apen pianak lah nih dorang. Idewan jani ngisi gumi nih. Ratu sampunang sapunika angor yen ngenika. Kor dewa istri sampunang brahmantione memargi ngireng kayone ngrien. Sekalo kita nak kelingsir di daerah ke Sedang. Kasar antuk ditiang kerancap di kering gedongan. Rasang ditiang kendoh durat makone sane nyedang di daerah ke. Ipon lai cina di apa? Cina di bate. Cina di bate. Weh, keci meci. Saja tuh mau nemat-nemat. Nugunan patih nak mulung aturang paungu. Kunapi? Curtat ibu, musuh serah kapin ragane dewane. Idewane jani ngisi anggum ini. Ini jani kengken kenahi dewane. Kenahi dewane ngalih musuh ini melayap tuh. Lauta? Cocok. Bingung. Sampun ngalih mah pekayon. Jang tunas picanipun cokorewo. Yen kadi punika lungsur di tiang picanibu. Berapa ting kejar? Gelangi si gumi. Enggak? Kejar. Ciseng negak barang. Cinta. Enggak. Negak barang. Kene nah, Bang Den nyin milang ale musuh malu kaden anak ke ngematian ya jingin dini lana sedipuri ngematian dipuri sing tawang jadi kene ngapa keris pecing ratu di tiang nenten nakto ratu saya ngapa keris paman kanton lingkaran kepatian kecapian patih ngapa keris gelah sing ada misi ngati keris
pada cihna yang Benar. yakin wah Edang keresa. Nyen keres nyen matiang. Tut. Ning, Kagani deui hari medake ngerahan wah. Ratu. Tur maning anyar pisan rahe duaku. sematra saja ibu sing medaya kapen parilaksana ni dewa. Aeng duar kau saja ni dewa kapen nak lingsir. Nem sedang dewa donyen. Kaden guru rupakan ni dewa ni. Sangkala keleh ni dewa buka jani uliannya. Dong wanen saja ni dewa. Iyan mo ni bagus goban ni dewa ni. Kewala parilaksana ni dewa ni nikeng singa. Sing madaya saja buka penraga ni dewa ni. Iyan mo ni sayang ibu ni kapen dewa di janet tuno. Di janet tuno. Ratu sampunang sapunika pramantian ko dewa perintah. Sampunang riyen nunguakan idoy anak ayon ko dewa nyedang idoy rake. Sangat sajan paman mabelo. Basta kala mo mabukti. Titiang lungsur galah lengangan ko dewa riyen titiang manda nyukat taton idoy rake riyen. Jadi aslon puniki senjata idoy medaging rak. Durung maka jantan rak idoy rake. Durung puniki senjata san nyedang idoy rake. Titiang nyukat idoy rake. Ya tibu, bicang nyukat. Keres iari yang saja ya patuh di yaji marot saja ya di laksana. Pangdak ya. Apa nih yo? Sampun Sebuah sukat. pedas ban paman. Sing peleh buen peninggalan paman nih. Ku mati senjata ne puniki sane angin ini. Lomeng rauheng Dan dalam. kemana antuk yang menawi itu tapi nenten sane nyedang dirake. Baik, kodewa makin mapi kayun. Nawagang matur sisut ratu wakung pengalih beli. Rita pengan makin kan sida titiang matur. Riantukan sampun wenten bukti puniki pusakan titiang medaging rang. Sapun api penantuk titiang membeno. Yen titiang dan wenten melaksana kati sapunika. Sing ada dewa melaksana bukok itu. Basta kalau mabukti bukti ne subado. Ne jani dewa jak mabalik sing aku. Pemakas ning bagus deh dewa. Mapan ibu suba mo susra kapen raga ni dewa ni. Gumi ne idewa ne ngisiang na jani. Sara ledang kaya ni dewa. Kengken ang dewa dan dewa ni lautang. Ibu lakar kepuri. Bagus goban. Kalau bikas idona cara buron. Reramo kan matiang. Beli lengah kene sing banding matiang reramo. Di zaman nyen ngonen. Ipaman Agong, ipaman Warda. Cudak kene na. Beli sangat ratu. Pang macihno pang depannya kan pelih yang beli. Ia memaleng pes asuku, memaleng pes ayuta. Hukum. Ada lantasan panak raja, pejabat, sing kudiang. Jani pemerataan cutat kini. Paman, paman pinaka saksi. Pada pantai geram kejang. Iya di jani kesolong. Roras tiban. Dia pang menggedili kumini dini. Mau selong ya. Ratu, mangdo titiang boleh ngayat kan kangkat titiang ini. Itu yali. Nageh, jae. Dipuri sing kuangkai. Paman Agong. Paman ngiring. Jang di tengah alas. Dua roras tiban, sesuban roras tiban, maro dari metulak ben kepudi. Ini sesidang-sidang antuk titiang. Jalan itu. Mami kang lukre matur sisut beli. Sampunang beli ngeruntuh macana kati sampunika. Yen ning beli suecer sikian titiang. Pine becek pada mang titiang. Tuaning titiang angen rek rapen titiang beli. Beli menyamo ya idewa. Ian beli ngematiang idewa sing cara buron. Cara idewa ngematiang yaji. Beli sing krimo. Kengkian penawa. Imalu roras tiban dia lase. Kedo idewanya. Jalan. Inge, aku ngepuan. Ngiring nih. Aman, buri.
Nah, cara kepuakan bungut si mau betul. Sapunapi antuk titiak. Prama belo reng cokori dewa kadi mangken. Nya kalau bukti ne wenten reng cokori dewa. Kewanten ampur ya. Titiang rumah sat prabot wagong ngatur ngayah kadi mangken reng cokori dewa. Jagi nyelong angan cokori dewa. Inge ampur yang titiak wagong managung. Sing sanang paman lakar matur buku kitu. Mapane cilek gelah nadan gelah. Udiamen lacuran gelah menumati. Tung supo pusakan gelah apa gelah sirep. Yen sapu sira mau malih. Sik lupa sik kekenapan gelah. Sedikit kagak duwene wenten anak memaling. Tung udah wawu cukup ada wong bawas. Sapu sira durat nakene ini yang bawasan. Gusti, punika nendang sanang banget ang malih. Dan keni antuk titiang nyen Gusti orang titiang mau maling. Men saja dijannya Gusti salah tampi lantas. Punten saja Gusti nyen. Ye? Jak mekajang tujuh cina kenyer wakil tua kencai. Kengken kena cai deh. Dan Riki siro menaniang titiang. Paman Agung. Ya? Mapan aduk pemutus pos pelin gelah. Gelah keselong ke tengahan alas. Dan iring berjalan gelah nang. Inge dulu. Turun-turun. Lahan iring sesuatu. Kadija ya bone. Jo mau jalan. Jo menjalan kengken kena cine. Karuan bener menjalan sing jo. Ada yang menjalan di tempat cari caine. Wenten. Apa? Kalau mau jalan di tempat lari di tempat wenten. Jeng peragat ngepete cai. Ini ben pitungan jani. Yen bener ngenehang sasunan caine. Kasaten rasa lumayang-lumayung pemargine. Ngatur ngayah ngalih nang iye apa? Si mau balik. Hah? Oh cano di silang jano paman. Moselong roras tiban yadi. Palase paman ngiring sing dadi mulih ronden roras tiban. Yani subuh dialat esir. Hasan wagung ngaliye. Jut Gusti kocap ngiring ang. Nah, masa nyen bener bakal menjalan ngatur ngayah nu ngade cai bakal datwo. Nah Gusti mau mucuk niki ngiring. Kek apa seng? Bajak aja nengeng ketu ge. Jeng peragat ngepete cai. Sir, tidak pedok. Doliu benang raos. Ye ngali ye iringan. Kodan ini. Udah. Si didian mo. Ani cang. Sir. Ibu de kengkene sangkalo rantas nyaman kini. Pedidian seng bakat takonang cenyen. Yen sangkalo ipun ten teko kan tiang ngedot yen teko benyang si seng sangkalo sing kadua tiang ireng Gusti dini. Ada lu bener barang-barang menjalan di budek kengkene bang tepuk nyamone. Nah. Nah. Ran. Apa kasak kising gitu? Birang Gusti tiang ngasak hisi. Dong apa kasak kising tadi? Birang Gusti tiang ngasak hisi. Ceng! Boseng dingah udah matakon. Padah. Ketagihan membentur kita cinene. Sampunang pisan cokode wong lingin atur parakan duwe wantah kegaduhan pun jelema nyam dua gong. Nah, sing sandang tuh lakar beli barang pemekas lan orang perjalanan ambilang antos sang ieu piye? Inge durus dua gong. Neng mata nak kau geng.
Tiang tepuk dia berjalan ke jani. Reh cai. Rumah sat wakil pinang ke penyantol. Bangsi domisi. Kengken asan sesuatu wakil. Nah. Jani muda patut cai bakal berangkat wakil. Bangke nanti. Sing liu wakilnya tuh. Macan tiga warak keluar. Ini ada keadaan yang kamah ya bukan korup-korup. Asa punafi kawentenane keni antuk Cokor Dewa ngelingan. Ije gelahnya sir. Ring telenging wano ring tepining ngaping. Yen ten geles di tiang rao tangkel ring Cokor Dewa meh-meh sampun luluk koduka tegeneban ini bening jurang. Apa ini bendong? Tadi mare kelang gresep. Ada wicara dipuri sangkan ini aku. Ken kerana gitu. Pantes piye ngoreng kali iya. Tung disubanin untuk pemargin gelah. Uli dohri ya nempongin gelah. Kok gepok? Sing sida gelah pramobelo. Aduh ne aget. No ada suecan itu sangyang pramokawi. No suecan kan gelah. Desa gitu gelah mati sama. Iring itu ngerang kenakan sayo Bagong. Mumpung sampun asapuniki. Iring titiang Cokor Dewa murang-murang lampah kiri-kiri langawan. Lan neangon guru. Lan benom melajah di tengah alas. Wala gelah inget teker raben gelah. Sampunang ini kepunika pikayu. Sampun becek linggih ide ari ring puri mangkin sat-sat Cokor Dewa mayasa pagehang yasa duwene dumadak tasak suweco ide yang pramu iring mati alun Ya saja kita pun sing ngelah ketangguhan. Lan durang perjalanan. Tamengan buka janji bibi. Konden ka dirasa mungkin gelaman ngaturang ayah ring linggih hidi beli. Subelantas gelah manguhin wicara buka janji bibi. Ratu Agung istri. Sampun anggos banget panguh Cokor Dewa pacangdung kita Ratu Agung. Wilah-wilahan ring sejeroning atnyana. Menawi tepuniki sampun sancita karman panguh Cokor Dewa Ratu Agung.
Ini sangat nangon gelangsak di sejeroning kayu. Ijenengannya ada di sejeroning garban kelah pipi. Medalan tas jeneng wekasan. Di zaman rasa kelah aja nih jeneng gitu. Ratu Wagung istri. Dados medaging yupi sekali wacanan palwuh Cokor Dewa punika Ratu Wagung. Sakewanten ritepangan mangkin. Sapunapi menantuk di tiang pacang mumpung atur ing palwuh Cokor Dewa Ratu Wagung. Beli cuma nawangi Dewa sedih. Ina sing sedih. I Dewa marah dan merapi. Beli yang merlekat menyambung aja beni Dewa jani coba ke tengah alas kudiang beli. Yang sing beli melaksana gitu, sing sangat teratu adane. Pangenakan panjak beli, bisa mimpin panjak. Jani sedona beli pleng nana. Beli aku. Ada pong mibar nenten wenten mana di tiang pacang nyungkan nangan beli. Kewanten beli aku. Mangda beli pawikan ala reng kewenten nanti tiang kadi mangkin. Wenten manik di sejeroning garban di tiang. Nika tengah wenang sedatang sok gumanti mana di tiang beli aku. Napi puaran di tiang nalari poni seneng sane kadot di tiang. I Dewa coba beling. Lar, ya. Ipaklah beling. Kengkene lar. Cek tinggal nama wonten. Mangken ten kayun bunga Cokor Dewa tuh. Punapi. Ratu beli aku. Ini mangkin sapunapi menantuk di tiang madu. Sejawaning di tiang nyuk serang sikian rengangan beli aku. Di tiang kuman dipacang nyukan rengangan beli. Saja kangen beli Dewa beling. Yen lekat pianak Dewa sing ngaji. Jikudo nyen panak Dewa pandai Dewa upot. Beli. Kunika kumanti sane banget nangen di tiang mana. Mongkek tuh cemburu nak kayak. Adi kemo lakona sakwa. Bang kaget. Sing kangen kene Wagung istri. Kangen ya. Beli nak kangen kini Dewa. Dari Dewa Sumedang saya. I Dewa beling jani sumasat beling lah. Ben pedan lekat putra ni Dewa beli ke ngakuin ngangon putra di. Tapi kayu nanti Duh, Cokor bisik, Dewa. duh. Beli kalau ngakuin ngangon putra. Sapunapi niko di tiang kan kemana? Untuk di tiang bawah sepuniko. Dilarang senasen. Makin rindu. Mang detani wang gumantian dokit yang nampenin wacanan biring sekian titil. Ini yang kegalangan beli mau wacana dia. Kini jaban. Rapi ni Dewa meselong roras tiban. Ben sia bulan lekat lang nak cerik beli panggu haji. Jani kene nak ban mudiang sangat yang santo. I Dewa jani newek dipuri beli se I Dewa sirap cepok, se mbok I Dewa cepok. Kengkenin gitu. Minggu dah. Jauh. Bunga Cokor Dewa pisan. Tapi bunga Cokor pisan. Din, Si mau keke pisan. Gue kan naik domane. Asal dini ngoyong mesti manduman. Dulen urusane. Matur Ratu Wagung yen sapunika ya wacanane dari rako. Beli. Sedereng beli mau wacana sani wau sampun kayonen beli rien beli aku. sebuah kayun beli sang nata ratu. Pangda kanti panjang sengsara. Lekat sing lapiana kengkian ben beli. Kedo desang nata ratunya. Beli. Yen yang parinekan suwecan bireng sikian di tiang pacang angkanen pianak di tiang pina keputeran beli. Gumanti sungsung suwun di tiang pisan beli. Kiwanten wacanan bini sani wau nanti nenten sidantuk di tiang nampenin beli. Dadi namat sani Dewa. Iyan piana ke jani beling kerik. Sing bang vitamin, seseng luung.
beli mang vitamin. Engke lar. Cocok lar. Nih. Cocok. Cocok tuh. Yen tawen-tawen dua cowok dijang amang vitamin dong. Vitamin sedang nengelo nih. Pancuh hitungane dolar kelawan Gustine biak. Wau titiang medaken sapunika ring linggih bini sampunang banget beli bangga ring angan bini biak. Wau titiang pacang nyerahang pianak titiang bangga kayen beli ring sikian titiang beli. Nentan pisan beli meduwe pengerasan aki dik ring sikian titiang. Yen dia meniki sakit mana titiang makin duit sakaring somah titiang ilar puri. Sapuniki suecan bini maipang ring sikian titiang biak. Oh, bau munyi nanti bau munyi. Bau munyi nanti. Gen berjarani. Makin istri lawang rawas sama lu keto tuh. Dia gablak dengan keputusan makin dulu pun api. Keputusan? Ini kayun pengocok dewa. Layu betul. Kene dina. Da diliros. I dewonya apa sing? Yang sing i dewonya idewo mengingsir di purini. Beli ne kuasa, beli sang ratu ngisi gumi di tambangan jani. Beli. Napi malih wentan runtuh canan bini sapun di kering sikian ditiang. Ya dia tuh masih ditiang mati. Napi malih wentan manik di sejeron garban ditiang. Tan suka ditiang pacan nyangkut nang lagi nih biang. Yang dia tulungin aja meh. Jak ampunan kayun. I mongkek jakor cengkutina. Ampunan kenyang na nyam-nyaman. Ampunan kayun. Lar. Jual mongkek. Jual. Ayun banget. Nyen cuman. Yudana. Jual. Boba. Apen banget cang sengnya. Angon cang gedong masuk ngajak anak celeng gitu. Sengnya pacaran lu. Aduh. Nyai do pusing. Lan kepuri. Denten biak. Lan kolam. Denten. Bibi. Beli. Mangkin dia. Ampunan. Ayo. Beli. Sampunang beli uang penampian dia ngatur titiang sani wau beli. Kiwantan pinunas titiang ring linge beli sani mangkin. Ician dien titiang galah hawung ini mangkin pacang mepina beli. Idewo pina. Ini. Penyang semang titiang pacang matur ring linge beli. Saja nge. Kuman kipatut pisan. Bani gondong. Dorosang melinggih rien ring puri. Nah, ben mani aleh beli nah di taman nah. Ini. Sampunang lali diagung penyang semang. Bar. Ya. Baik kebun. Ayo. Agung. Dodados plungo cokor dewa matur sapunika. Benyang semeng. Dan kemana untuk titiang nak plungo cokor dewa kayun niki kayun. Bibi. Da bibi salah tampi ka pening lah bibi. Lah ngejani barang-barang mepi. Adi jaga dewa. Tunggu diang dewa nangis. Ada apa nadi? Menawi dereng pawikan moreng kewentenane deui beli. Rakan moke mah. Raben moke. Kenten raben moke adi. Udinga matur tunggu cokor dewa. Ki wonten pinunas titiang sampunan magung iwang penampian ring atur titiang. Suecane deui beli ring sikian titiang nenten presida gumantiantuk titiang pacang nunas. Lales kayu ini dibeli pacang angin titiang rapi mong. Rak jakti. Si plungo cokor dewa kecap pisan. Si ida yari pisan. Kenten ida wau mau cano. Engken tuh kaget. Nah, engken tuh. Menawa aja matur. Itu pisan. Truk. Nih, bos angkaleng cai gurone ha. Bang bangko ten. Dolar sih. Di anak dalam ring ngomong istri. Ken pelajaran gelahe tekenen cai. Nah, iku ampun. Melangi ring gua gong cini. Aninge lah penyakit kambuhan. Sing dadi noleh anak le jegek. Asal boleh poke nak jegek gadang baton matane. Nah niku yen kenten adosan kenten.
pengbangkau nih asal dewa tan sarang cekonyang keduangan ake bajang. Ya makajang ge lumbehan ake lu. Nggih. Ampunan kinten Bagong. Saya dari apa sih? Oh, dijang kedong coba kikir dijang bener. Bangkau nih lho. Lu mau pura-pura patuh. Ratu Bagong mangken kan pelungo cokor dewa nama pikayun sapun api antuk. Jengah, gelah jengah. Jengah ini patuh jengah mesti. Kamu jangan sih jengah. Bareng-bareng. Wah, jangan sinari bareng-bareng jengah. Sampun api antuk di tiang mangkin mo aku. Doaning di tiang mesangkiring lingi dibeli wantawangi pisan. Sampun api mo agung indah yang icenen di tiang pemargi. I dewa mesangke awai. Nah, nih jani mau apa takon dek ini dewa ale mau kesujatian kayu nih dewa nih. Nggih. Yang cuma dewa mesangke kengken. I dewa kar ngireng, kar memadu aja mak. Mo agung tuh udah dadas burung rawa cana sampun kering sekian di tiang. Ada pong mimbar nenten wenten mana di tiang pacam lagi sampun ampun kencan sapun api mangkin kayune lagi. Yen kene mare ya dewa kinucap istri luwe. Boleh saja gitu Adri. Apa bu ini dewa ri sedak mabak? Desanya nih dewa ngelak kayun dua para. Biar gelah budo bisa ngasih nuturin terus. Nggih. Artinya di budo kan nak benar saja nanti jan. Ngalih budo pengkok kini sing maan saja. Dia nak publikasi yang budo lain. Kadang gigis-gigis tuh. Nah. Ada jet gelak enang ci. Ajen budo dah dia dok. Nah nih jani kene Adi. Yen mau sebenarnya kegaduhan Raben moke. Yen super Raben moke kadong dot sing dah ditamakan arus man. Ulian kengken je. Iya. Jalan muka, jalan belakang, oke. Kanan kiri, oke. Nih jani mbak ngoreni deh. Ini sampun api. Pangseng yang misi buka turi dewane mesangke awai, nganan saja nih dewale. Nih jani mbak ngoren gitu masih mongke. Ini sampun api. Cutak di nane jani. Ruk, sing ada nyenduk. Ya. Ada mata-mata ya nan. Dan. Waspadaan ruk. Nih. Mati lari dewa uli puri. Ini mangkin di tiang pacang. Nikahin ke kecil kar ngungsi nak kentanang. Ya sang pesan bobotan nih dewane. Kaje kangin lakon. Dek kaje kau. Yan kaje kau presiden dewa ben joko. Kaje kangin lakon. Nah, kentan ampuna ngajak kau kang. Kaje kangin. Kaje kangin udah dos yang ngajak kau kang joko ke kadi ubung kentan. Yang ngajak kanginang batu bulannya alem lah kentan. Kemudian kamu promisi. Benar yang kamu ngajak kau kang lek-lek awak nawang bareng-bareng bunga. Tanang leden kamu gitu. Ratu mak. Mas Riaga langgu mangki mana di tiang mangkin. Ya ning asapun di keledangang pisan. Rai ni mangkin di tiang pacang lungsur mepamit bagu. Mangletan wentana uning. Ngiring-ngiring gelesin sake wale. Sekone ni dewa memarga. Ada pejalan Raben mau buka keto. Ampurayang adi. Nah adi. Mbak sing presiden bakal mekel ini dewa apa-apa. Sake wale bakal raos bakal bekelang mbak dewa. Melang bobotane yasang tuh anaknya cerik adi. Sampun mau tamu kayun. Ledangang mau. Iya kentan sampun. Becik-becik kang ngeram anu nyanan ngeram pemargi. Mangdo becik mangdo selamat. Kados pemargin cokor dewo. Beli bro. Kalian yang beli. Nah melang abu iban alon nah. Melang bobotane adi. Alon-alon adi. Yang cepok ke Raben gelang kuat nyak ke kecak nas. Kuat nyok matiang nes nih. Mati Raben gelanyang dia ngarabi. Iya. Wah, cek itu kan nenek. Aja cija. Mung ngale rabi ke kita penganganmu. Itu anak nu tak sangat kan. Tapi tak kene go banci sing memenuhi syarat ke kene cara tain sampai hujanan ke kene. Apa gitu kan bertopeng, nak pedangnya topengin kan yang penting kan banyaknya gotong royong. Siap. Wih, wah. Gelah jengah nenek. Di anak iseng-isengan lah kan. Kenje bos tepuk gelah Raben gelah pang tawang rasanya nah. Untung ada nak loh mau tamu. Yang saja nak loh tergoda ken kekayaan Raben gelah. Nah jangan di yang memadu baca kantong Raben gelah. Maklum wanita berjiwa lemah kalau dipaksa oleh anu natu jangan anu natune nak tukang mitrain tuh. Bajang-bajangnya molas ngelabelengan sing ada ngakuin. Ya? Nya melengan. Ya kadang sedang wantu. Nah macam-macam tuh remeh Raben gelah. Sudah jadi kepuri. Aleh
Rapi gelah, iring gelah. Sini disaksina. Kijang saksi. Beri. Nggih. Tumen depokin cangnya nih adan cine. Adan cange dakonang ci. Ah. Iwayan topok sopnes ganyel men. Nye. Wayan topok sopnes ganyel men. Utuh adan cine. Oh, Bener cang tuni depoin cang Mang Manus di kelabai bung cang Manus. adi bung. Cai liwat itu di kelabai. Cang orang situ. Jadi cang Mang adan ci. Nyen. Sud madani wayan topo yang kekini potongane cintami adan cine cocok. Nyen. Cintami. Apa madan gitu? Cicing kintamani. Wah. Tadi cicing kita mana orang cicang? Nasi nyak gemerong. Potongan bungutnya nyak topok apu depoke nama aci jak kames cing ama. Oh. Len bungut jange lanyeng mumukan lah bin bedik. Nah, cai bisa nya cacang. Oh. Yang toleh kau ban sini. Kengkeng ke jange. Nyak jenang cine caro dangap-dangap. Oh jenang cai caro dangap-dangap. Yang dewek cine caro apa? Iya, yang cak. Oleh kuli gobok. Oh li gobo. Caro kedes titiran. Hah? Caro kedes titiran. Dong aduk kedes titiran gobane ke kene. Bagus caro cang titirannya. Ulung to. Titirannya mentek dipuri. Oh ya dipuri mubuh. Oh, sing jadi mubuh dipuri menepang dipuri. Cuma yang kedes titirannya yang dipuri apa? Rajone ngubuhin cang. Oh apa mamane? Weh, maman cange godam mas roh ping 11. Godam mas roping solar. Oh. Yang gitu sih tepung mama ci. Sing pengalus pesutain titirane. Oh gitu. Rita kalau maju titirane nih. Oh. Metumpuk-tumpuk daen titirane. Oh tuh yang metumpuk dan titirane apa? Promosine ken rajone daen titirane. Oh. Madan Sri tumpuk. Oh papan metumpuk-tumpuk. Oh. Pak yang titirane ngama godam mas roping solas man munyene kengken. Munyen titirane. Oh. Wih, titirane munyen engkok 11. Wih, engkok solas. Oh. Mau kengken tuh. Kuar ketek engkok ngangkok. Hah? Kuar ketek engkok ngangkok. Duh titiran kok 11. Oh. Yen ci aduh. Yang cang cara apa? Yen ali ancang dikedes. Oh. Dulio cara kedes puh. Oh cang kedes bu. Awak cine bunter. Maman cine rado. Apa maman cang? Tahen sumati. Selo berak. Medam cine bek. Ijo pula cang. Di bon-bone ci medam. Nyak sase jani hujan-hujan kelep cedar seke. Oh, gitu jelek kedes bu. Oh, sangka ladong orang ajom-ajom puh sangkur ipun ijo ado puh luung nyak mekebar diameter per keteplak. Lenca. Oh, yang kebar cini len. Wih, tidur cang nambung. Tuh melah titirane. Oh, puhe jelek sang. Jelek pesan. Sang metakon ken cai. Apa dakonang ci? Oh, yang cai nak suge ngubuk maman cine godam meseroping solas. Hah? Yang nak lacur lantas ngubuk dewek cine. Iken. Meliang maman kedes sing ngidang. Ulian kedes bung nake payu nyakan. Ni ulian kedes Sri tumpuk ini mekado cang sing lakapo tungkul meliang maman godam gedeg tas basang nake ngelah banti gao ken anake ning ngubuk ci dong bo nak lacur mantikang dewek cine. Mati ditiran kok 11. Mati. Ditiran kok 11 mantegang jelmo lacur. Mekengkenang mamane godam mesroping 11.
Itu jelek nih. Lek-lek kok kene ngelang sing ngidang payuan ci bliang mamang. Tawang ci kemelan puhe. Apa melah puhe? Masyarakatnya jani mekejang peternak puh. Cang membantu di bidang kesehatan, di bidang vitamin cang. Adik gitu? Taluh cangnya madep kamu main. Papa beli ini telur puh. Taen ada pak niki tumas niki taluh titirang. Taen ada ci madep taluh cine. Doang. Saya goboh kini doang masih. Iya pak, pikirannya keto-keto di luar kepala lah bagi cang. Kacau dong. Sake walau cang ide kenci awak menyamo caling cacat ke kini sing mangko yanci jani miyaga ngajak cang menyamo kini mekado pisagone bani apa awinan kita pengajak nyamano miyaga yang tuh takutin Adik gitu. jani sih agat cine ngajak cang Suka nuduk pianak ini. ane madan inuri duak megening Nih bu. Ci ajak cambuk makidah ngalegai. uliane panake mengendang makin kina sake walu cang metakon kenci Engken. pangsing bener panake den ngangku kang alegae kemu main ngamen Ngamen megending. yan cinawang urut megening nih Wecang main musik biso yang megending nih cang sing biso. main musik yan musik cine engken Ini musik lagu pop nih nah. nah kena aja benone cinta mini nih megening Cinta mi orang ci. Cinta mi itu nak atma negara jegek di Jawa. yang di jauh orang cabai yang di Bali di cicing hitam mani coba musik cine malu Musik. coba Lagu rock blues jazz nah. dan kendo rock blues jazz itu Artinya lagu rock ini blues keles gitu. adik kelesa Men rock blues angon sing mokan. cuak cu kayak gitu Musik nih. musik bagus jani gendingnya sing tawang ci Apa gendingnya? jani cangkar megending Apa? Nah, gending apa aja maki nih? peto kan ngenang ingin ku teriak Ngelek-lek ci ajak megending pulas. Yen megending malu, yen pulas yen sun megendingnya pulas. bas liwat bas tinggian nyemak nada itu Oh gitu. samra kunang-kunang Ada nang solas samrag. Nah jemun. ingin ku teriak Maling. apa ilang Hilang perawanku, hilang permataku. ijo malingnya Jauh sudah, jauhnya sampai di mana di Selat Malaka, di ujung Sumatera. malingnya cowok apa cewek Cewek matre. cewek mati Bet awang sih. cewek mati malingnya malingnya cewek cowok apa cewek matri Adane awang sih. ngenadan nih Maria manis, lai anak penjual soto. Pedagang kaki lima lewat di depan rumahku. Oh. Oke, sengal ci. nuci magendeng nih Tawang ci nomor teleponnya. aku do nomor teleponnya 008. yes cita tuh jani dukul kene pang jani cagar bo dewek Bani, sini bani ngajak panake milu ngamen lan kaukin nori lan Lan. Nuri Nuri, sini
dong. Nggak mau. Aduh. Kalau sing tawa ngomong Bali, Bidan duduk di Banyuwangi, duduk. Ugas ada gelombang Tsunami ini tuh. Jadi gini, ya namanya jaga panake. Yang dimuane nyak nyuangcang lah. Dimuane nyak careci. Yang dipaes nih. Nyak careci. Egen. Pecah pinggir. Pecah pinggir, Cang, pecah pinggir. Yang Cang pecah pinggir, Ci pecah 1000. Nori. Ya, Sudah makan ya? masih kenyang. Hah? Sudah makan? Kenyang. Belum makan kok kenyang. Kenyang kan? Kenyang Bali apa kenyang Jawa? Ya. Kenyang. Kalau kenyang. Kenyang. Oh, kenyang. Kenyang. Wanah namanya. Warna. Kalau kenyang Bali lain. Larinya kenceng. Kalau kenyang Jawa perutnya kenyang. Berbeda dong. Kalau kenyang Bali, Begitulah. Yen kenyang Bali anyang-anyangan. Ya. Kalau kenyang Bali, Nuri perlu anyong-anyongan itu. Aduh, dejecak. Duh, umpaman nih. Egen. Yang sing panak penuduk, bisanya keplikasan. Kemudian jelesan bikasin jele gobo jele aci. Biar umpaman nih. Cek ada bakal. Kage plikasan Ci. Nori, ya. apa ya nih tuh? Ya. Engken. Nori, Jani duduk bapo agon panak begitu. Saya nenek sing nawang ngomong Senesia lah gitu. Saya bisa Senesia. Indonesia. Nah, aman komisi sia den sidori Kangwang nak ngelar ramo sing tamat SD. SD nungka. Awena nungka SD-ne sih pun lane SD-ne sangkala nungka. Terbakar lah. Nuri, kamu pengolah tunangan Nuri. Sudahlah. Jangan. Bapak ini bisa marah ini kalau kamu sudah punya pacar. Kalau cari pacar jangan cari yang jenis cara babon ini. Mencari yang bagaimana? Cari yang gobonya sedang-sedang mesai bapu perak lah gitu. Sedang gengken gitu. Sedang gengken sih. Sedang panusin banyar lah. Sedang panusin banyar. Nori, karena bapak berdua ini makan juga karena Nori. Apa ngomongnya? Ngide. Bapak dengan ini makanya ngide lah dengan kamu. Minta. Oh ya minta lah. Minta. Benar-benar mereka. Otak sih umpane otak. Kalau begitu Nori kan bisa menyanyi. Uning lah menyanyi. Ya. Apa itu uning? Tawang lah, tawang. Tahu. Nyaman tempe ini tahu. Nih mau panak omak nih sangalo sing meno kangen kau. Omake kadang gitu. Bahasa Bali sing bisa bahasa Indonesia. Iraku sing bisa bahasa Indonesia, bahasa Bali gen. Tawang campur aduk nah. Urap-urapan kan lo. Mau juga lungkung seromotan. Coba gitu kan. Di bulan sipah nih. Bulan sipah urusannya. Jani sing keginane dheweke. Jani mumpung kita hidup kita dengan jerih payah mengamen karena pesanan banyak minta lagu terutama lagu pohnya itu. Lagu pop. Oh, popnya. Kalau salah orang tua jangan dong didengkikin itu. Udah itu lagu dangdutnya. Nah, itu yang ngetren sekarang, Pak. Lagu dangdut tidak kemeten itu. Ngetren. Ngetren awang
ngedren. Apa tuh? Jempol. Oh ya, yang jempolan. Lagu Balinya lah. Oh iya. Tuh inget ya itu. Aduh. Lagu Bali. Demi situ ingetan ya. Dewa panake ngerti nih. Sangkalo kan mau memunyi cang. Tidur kedek bedene kecrit-kecrit gimana nih? Terus Julian nanyang-nanyang. Gendeng Bali ya, gendeng Bali. Gendeng. Lagu pop Bali. Bapu ngoyong di Bali melestarikan budaya Bali. Bali. Tiapin bapu duduk nyanyi uli Banyuwangi sih itu. Artinya milu lah dini nak ngamai dini barang jak bapu gitu. Tapi Papi. Tapi Oh napi. aduh kok budak sekali bapak ini loh. Bapu sing budak nih. Saya Bongol. bongol. Bongolnya ulian curak itulah. Ya sekarang nyanyinya Tapi apa? begini, Ya. sekarang ini Ya. Nuri bisa semua lagu. Semua bisa. Dari Sabang sampai Merauke. Lagu sing misi kedo. Lagu pop, lagu dangdut gitu. Sekarang Iya. lagu apa yang akan mau dicoba? Itulah. Yang lagi ngetren sekarang ya Pak ya. Ya. Lagu dangdut. Lagu dangdut. Iya, Ya. soalnya bapak berdua bisa goyang. Bisa goyang. Iya, Goyangnya goyang setengah goyang ya? iya Ya. diputer-puter. Diputar-putar. Iya coba aku Putar. putar. Putar maju apa putar gitu? Putar melincer. Putar melincer. Nya cara cicing dampling motor sih. Kok pinggulnya digoyang itulah. Iya, coba. Sing gitu. Iya enaknya. Ayo. Berarti ini Nuri harus coba dulu dong. Coba Latihan dulu. satu Coba lagu dulu. Satu lagu dulu. Iya. Nanti karena pesanannya banyak, lagu mana yang Akan dibungkus gitu. Sing pesanan lagu bungkus nih. Yang dibungkus nasi. Oh, nasi. Oh. Oh. ya lagu apa yang disenangi sama orang yang alim itulah. Yang cari. Oh yang cari. Bu pelik tuh. Pantik. Nah, lagu dangdut. Yuk. Tak kedang nuk. Yuk, coba dulu. Tes. Apanya dikedeng? Tadi kan kenyang, sekarang kedang nuk gitu. Aduh. Berarti Nuri harus coba satu Iya. ya, biar kita Satu lagu dulu Nori. Satu lagu. Ya. sebentar. Nah, ngalin kuak-kuek. Nah, nyemak celemik depan biasa lah. Aja cing. Kerangan manggending lagu aji pong-pongan tuh. Do nak nen magisi. Ane lah semprong tuh. Apa tuh? Celemik. Sing Joko Jong es. Nah. Ayo.